Ekalesia ni tayao mawala o tau marosi o satau mafuta patasi ni tayao fafitai yo se upola mataina e tatau ni tayao. Give praise to the Lord, proclaim his name, make known among the nations what he has done. Sing to him, sing praise to him, tell of all his wonderful acts. Glory in his holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Look to the Lord and his strength. Seek his face always. Vivi tuia o toi leali, val awa tuia ilona suafa. Ia o tau whai no atu I nuko ana mea na whai. Ia pese o tau ia te ia. Ia o tau whai pesenga ia te ia. Tala atu ia o tau I ona vāwenga o malapa. Ia o tau mita ilona suafa pa ia. Ia oli loto o e sa I iwi I eli. Emmanuel tato tapo ina ni tayao. See
lango i le lii e whape o le maunga o Siona i lato. E le whamai e tia a tu mau e whapavau. Pala tātou te talo, let us pray. Whape o na whanau na watu le au whatuatua i le maunga o Siona. E whapena i mātou o na mātou sa ili ma whalango lango atu i ate oe le li i.
tō mai alo fina ngalo lofa, te tala mai ale pui pui, e vatu ai la mātou tāpua inga i lea nganga ma whamaoni e te tauai. Gather our spirits and our hearts, Lord, so we're able to focus on that which gives us blessings. We ask that your Spirit come alongside us and help us worship you. Help us untangle confusion that we bring to your holy space, knowing that you are our fortress and the source of our peace. Amen. La tātou amata nei sauninga e le viinga e te ina i tātou e lo whapese, pese bausu kutasi, Yesu mātou te whawhatai.
luma le tua le tātou tatalo. Let us pray. E tamā lo whā, a lo whai, e tamā e tumu I le lofa, ma le lofa muti muti wa le lava lawa fio. E tele suafa ua whaasuafa ina ai oe, alu suafa mātou te fia I loa ai oe le nei tai ao, o oe o le uo sili I ai mātou. O toe poto mailo nuu malau e kalesia mai mātou uma, I ta ape mala salalau I mātou I ngā luenga o le lava yaso, whape fo I malanga sa whenga I manisi, e meise fo I whanau I lanto wao. O mātou o mai le nei tai ao, e pei o na mātou masani ai, a o mātou I loa le nei upu moni, o se mea e wha, e tau mate I ai mātou pe mātou te auria. Na ona mate e pei, ona mate se mea o I tutonu o se pusa, leo lia I mātou o le nei tai ao. O wafo I le ta ape ma le salalau I mātou, sa alamatia le soifua ma le ola o leo whatuatua. Le ngata I mai leia le fili o na fia ai le soifua ma le ola, a o manatu ese fo I mawhai o na whano ai le tangata na e whaia. Manatu to I lalo, manatu I mātou ua le ato toa. O ia manatu, o lo ua whata wina e le lalolangi ma ua talitonu ia I le to tele o tangata. E mawhai lava o na a whaina ai le o whatutua. Alu nei watoe poto lo nuu malau e kalesia. Whangua I mātou I whanunga le lei. O le hafo I lava nisi manatu e tau mawhai e pui I mātou mai leo mai I lo whale tāpua I le amatanga o lewa yaso ma lewa yaso. Lea o mātou manu malo ai. Ele I malo le paie ma le fili o le musua ia I mātou. Ufu I lava ina mātou mori mawina tala whanoa noa. Mea o lo tutupu I o mātou o tafa e ono mate e whatutua ola o le tangata. Le nei lava o mātou lotu mai I lo whale tāpua I le nei tai ao. O mātou langona ai lo le tulafo ina o I mātou. O mātou whaaftai atu ono le soifua ma le ola. O lo o mātou mana vaina ai. O lo mātou mana vaina mai le okoseni o lo mātou mana vaina I le aso ma le aso. O le misterio mātou te le malama ato toa iai. Al mele nei o mātou mautinoa, e te le tu la fuai iai mātou I lava yaso. Lea o mātou mawhai ai o na whaia le nei tāpo ina. Leo mai lalo no umalau e kalesia I mātou o mawhai o na maua le nei tai ao. E le o na ua mafua o na ua lave ina I mātou mai leia le fili a ona o le mea te tau na whai. O le mea suai o mātou wivi lo mātou pai I le tūpao lo la I lewa yaso ma lewa yaso e pe o na masani ai. O le mea lea li ie o la mātou tatalo ia e whaali fō mai ia I mātou e pe o na fō le ea o lo mātou mana vaina I le ola. Le ngata I whaalinga mai loa whaale tangata. A o whaalinga fo'i mai loa whaale nganga. Asau se teimi mātou whaitau I upua o whionga pa ia oane I o mātou whaitau e pe o na whaitauina I Israelu au ia I Meripa. O fo'i nei o mātou whaitau e peise I o ni whangongo tangi ao nei tala mai la mātou kanona. Ia mātou whaitau ma lo mātou mautinoa o lo iai se whe au lilo tanu o lao fio mo mātou tangata I le neiva yaso o le amataina. Ia mātou whaitau ma lo mātou whalangolango atu I le whaali fō mai o lao fio
e ala ia o fionga pa ia. Pauale nei ia loto maulalo i mātou te langona. Fua ima ia i mātou lau mea lofa o le whaalongo manino, whaalongo mautinoa, ina ia iaise ai o le nei aso. Ina ia a whai a fuatia taimi mau o le vai aso o le tangata, ia mātou wa ai i le nei tūlama le afa. O na mātou whapea lea, o pa i maile nganga o le atua i lo tangata aunga vale. O le melea o le anga, ui ai le newa yasu. O mātou tatalo i whapeina o ne e whaali mai e le ngata i mātou whisota inga i tutonu o lau e kalesia ma le au lotu. Ai whapefo i mātou whisota inga i whale whai ngā luenga. Tangata ese mātou te leiloa, mātou te wheloa ia i le newa yasu o le amateina. Ia a mata lawa i le nei langona e mawhaiuna ta wala mai ia i lātou lawa fionga pa ia. Ne i oa nei o mātou manatu whatau waa i tangata e mātou sa wawali le lalolangi i le nei vai aso ma le nei mautinoa e te whaali fō mai ia i mātou. Ke te wina lau tuspa ia le mawhawhau i lawa fionga e o fo ia mātou whisota inga i tutono lau e kālesi. Pese e mātou te langi ina, ma pe pese ai i teimi o sāmina. Ia whapeina o ne e whaali fō mai ia i mātou i me una. Ua mātou manatua o mātou sese ma a leo. O te mi uma lava e punitia ai mātou e whaali fō mai o lau fio. Ona ua mātou paie, ona ua mātou musua, ona ua mātou whalangolango i mea tuai. Ia le mele nei mātou te loa a tatala foi le au afa te umau i mawhaifo i nā whaina i mātou. Ua mātou manatua e foi le teimi na tatala ai lau afa te umau i le whato angai e tēnā. Mapa ua i le tangata na e whaia i lona mātango fie i le amatanga. Whangu me fo i ai mātou, lo mātou fo i pale whengai ma le lololangi. Te mi umalawa matala ai la mātou awha te umau. E mawhai o nā whaina ai mātou. Me leo le mātou tatalo leli i e whapeo ne whamangaloina mātou o ngasala. I e whapenafo i o na whaingo fie ma mawhai i mātou o na whamangalo o ngasala nisi. Ai maise i lātou o loo te te e mai i ai mātou. La mātou tatalo lele i e a mātou whalongo i upo o fionga ma mātou mana tuaina le taulanga tongi ola na e whai e lo walo i Jesu Kiriso. E toi whawhango mai ai ai mātou lau wala au i lau e kalesia Kirisiani. I owane i o mātou whapele pele i mātou lava, i mātou wofo i na atu lo mātou soifua ma leola. E hipu ma waa ai lau tala le lei le lorolangi. A mātou o atu ai le lorolangi i le neiva yaso o lo mātou manao le nei. Ia ta wala atu ia i mātou se lofa e moli mawina i le lorolangi i le neiva yaso. Ia ta wala atu ia i mātou se anga le lei i le lorolangi. Ona ua mātou wanga le lei i nisi. Te mifo i mātou te whalongolongo ia i lātou o lo mawhatia. Ia whapenafo na iai se whalolongo lo wanganga pa ia. Mō lau whanau o mawhatia. Nāla mātou tatalo neli i. Nātu i lumo lau o fio whatasi ma tatalo lilo. Neo lo o onga mata upu nao i mātou lau. Ma lau o fio e tatau iai. Tamase e tali mai. If we have but one request, it is this, Lord, that you teach us to be good friends of one another. Part of our identity is that we are friends of yours because you have risked and sacrificed your life on our behalf. And if we have but one request, it is this: we come to know your friendship,
and we ourselves become good friends of others. We ask now that you bless us. In Jesus' name we pray. Amen. The United Special Choir. Hello, what she say?
whanau le nei tae ao le li e. O fwoi nātu whatasi ma mātou roto, ma natu ma maoli teito tasi. Se ia fio ai lau fio. Would you receive our tithes and offerings this morning, Lord? But more important, we give you our hearts. We give you our time. We give you our thoughts, that you may dwell in it. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Le fionga le tuala tatou whaito wina. Le tusi whaito waso, le UCC, o le mareko tau o valu. Mata tatou whaitau e whaupe luas fufitu. Se whapau mai le whaupe tōsu walu. Our reading this morning is taken from our lectionary, Mark chapter 8. We'll be reading responsively verses 27 to verse 38 in the language of our ancestors. Marekrom taupu valu fo purusu fitu I fai unga, a tato fitau e peo na masani ai, o fito wina mai le lolo minga le nei o le tuspa ia o le whengai ma fo, I le ngana Samoa ma le ngana Britania. O na maliwa tu leo Yesu ma o na soko inu o Kaisarea Filipo, a o ile ala I lato usafisili atu Yesu, whemei e ata ngata e winga I a te au, o iau. Fasilia tu lea o ia I a te ilato, a o do, o le aso o do manatu o iau. Tali mai leo Peteru, oe o le Keriso. Na toi amata lea o na o watu Yesu I o na so, e te tau o na matuati ngā le atali o le tangata. Le ate ena foi o ia e toi ina mo staulanga sili ma oa o tula fono. E fasiotia foi o ia, e toi fatuina mai o ia pe a mawai aso e tolu. A o Yesu wa sina silatu I ona so, ma vavao I a Peteru ma fetala yatu. Alu ese ia I o tua satani, wa o mea tangata e te loto iai, ai le o mea le tua. Wa o le fie whasauina lona lava ola e mau mau. A o le wha mau mau lona ola o na oaku malitala le lei e whasauina. A wa se ale o mai ni tangata, e a whaina te maone la nona ki uma, a e mau mau lona ola. Fo pe tots fu fitu ma tots fu vaku. Se a fo se mea e ratu e tangata e toni o la I lona ola. Wa ai se mai asia ma ku ile le tula ma muli lua mai ana saka e ma fu ile atali o tamata ia tia e asa o ia fata sima ngi pa ie le ma no na tama from here to the maile tu ala tato fitau fa longo I upu ana fio mo pa ia tuma watu pe ia te ia lona lava vi nei se yo o fa bau fa lawa o le manu lauti po le theme o le neiva yaso I le kalesia Gertiano e pe o ne iai tato o le identity
Samoa pese I ole lo fasino manga. Oi oe. Pese tama oe ai. Thim le na o lo mafo fo te le ina le kalesia kirisiano le neva yaso. Mai te le ala tala e whai I ai. O le tala fo ilena tato fai te wina o le version le a mareko. I le mena tupu I le lau ele o Caesarea Filipo. Ai ese e ia fo I le moli mau o Mateo man moli mau o Luka. I le mea le tasi. I le ofisili le li I ona so o le a le tala tangata o ia. Tato I lo umale le tala. Ai mo le vaiaso lava le nei e tāua le identity o tangata. Na matou whale fo I ai le Bible study I le aso whareile. Mai pese I e iai a le whanaunga o le tangata. Ma tanwai ona wailoa e ia le iunga o le tala. If you mana o ai e whaise tali e taulata lata I le tali e petero. O le atali. Oe o le kiriso. Oe o le alo o le tua. O le identity le na oe. Ia pe o le fautuanga le lei le mele na e se tatou tangai po o fea o lata mai ai le fafawina o le identity le na e peifo ina whaia le li I lua awhia tausanga taru ai. O le ale winga le manatu. Na fisili le ripo ata la tangata e whai mai I a te ia o ia. What do people say that I am? What is that which constructs my identity from the perspective of outsiders? That's important. But then he turned around and said, what about you? Aia oto, tuipepe ia le lautele o tangata manolato fawina o lo identity, aia oto. O tau le lata mai I a te au, o tolu tau sanga o tātou saatia ina le melea, o le asa o tau upu o iau. I think it's tauna whapenala tātou whaalongo I tala nei masani. O wā a whapela le land e tātou whapena ia upu ia le li, o na whangongo tangi au lea o ana o onga. Ale I loa e tātou le meolo tupu I le transgenderism o loo. Whale I le tunu le nei ma tunu o le atu Europa. O nei le lo manatu o misi e tātou le identity. Conversation I o tātou tupu langa. A whapea e le loa I tātou pronouns I tala noa I tangata. Because that has something to do with identity. Ona o manatu leo o misi e tātou le application o le tala lea na tātou whaitawina. With social media, there is such a thing out there. A media constructed identity of every person in America. It's what other people say that who you are. It's out there in the ether. Jesus said, what about you? What about people that know you intimately? What do you say that I am? This past week, Elon Musk sent 4 human persons into space. And this morning it landed back safely. And I've not met Mr. Musk, but one of the things I was telling Tina after I read his biography by Walter Isaacson, and I said, here is a prophet of our times. He has attributes of Christ. Because even when people weren't even thinking about it, he said that,
we are going to be an interplanetary species. There will come a time when we will fly to space and other planets, just like taking the plane to Samoa and back. He had attributes of Christ, and after I read the biography, I told Tina, something's going to happen. If he stays true as a prophet, the system will chew him up and spit him out, just like they did Christ. So, whamatalaina le talala na ne ite ia ua se tātou, ma tātou manatu o tala tangata e whemai ia tātou. E sili atu o na tāua nei lo tala tangata e tutonu ole, umomo. Ne te o manatu tātou o friends na tātou, ai misia ia tātou, a tātou wo mamai ia. E o mai lewa yaso, ma lewa yaso, ma lewa yaso. Are you a good friend? If you revolve around your identity as a friend, other ideas will perk up as well. What does it mean when you have a good friend? I always marvel at some of our young people, because I would hear stories about them traveling with their friends to places. And these are friends that they've cultivated from middle school, high school. Tātou i o mātutua nei fui a tātou friends whapena. I fui tātou friends na tātou wola mai i a pangalea wa vala. Ia fui mafuanga wa lai o na tātou le whesota i ma tātou o. Ona ua e mawhatia, e whatemine e mawhatia e wale saulo o. Wa e whalangolango i lau o, ua le whalangolango mai i a te oe ona e pahulea. E pei o le winga le nā o le mata upu, part of our identity, o tātou o o. A tātou wa ai atu spa i au na tātou i loa ai leo le nei filo. Whe mai ina wa umo na whai le tua ngā luenga umo le fofoanga, ma whai le tangata i rona lava whatusa. O na malo lo leo le tua i le aso fitu. Whe mai le mo le maua kenese, e fo i mai le malo lo ngā le tua wa wa ai i a tātou. O na e lo leo lo na manatu lea. E le te taua na nofo to tasi le tangata. Ia na whai lo le tua o le wo a tampu. O sona whasoasoani e te tau mai. So, if we go to the Bible, we'll discover this thread that God wants you to have friends. God designed you to be in friendship relationship with one another that is different from you. Fa mai le le ai se o do ele o nya o ona ele o nya o ona o do o a wo o do ai se a wai le loa le o ona le me fai e rona matai o do o wa o te ta wina tu uma mea o le a o faia ma mea o te maua mai I lo tama e ta watu ya te o. So if you're taking notes, that's the one attribute of a friend. You tell them everything. You're vulnerable. So if you're asking yourself, Pastor, I don't have any friends. Well, why don't you look at where you're telling your stories to, right? Some of you are really good friends with social media. It's like you tell your Facebook everything. That is your friend, because that's the definition of a friend. It's someone that you confide in, right? But here's the other piece of friendship, right? If Facebook comes and visit you, if Mark comes and visit you at the hospital, then he's a real true friend.
Right? But if Mark doesn't show up when you have your fa'alame-lames, I'm not sure that's a good friend. You know? I don't know. I mean, I could be wrong. But that's the definition of friends according to Christ. O a'u wō o tō o wā o me umalava o te maua mai lo te mā o te tuatua i atu. Tele wō lo i le tuspa ia. Wō tā vita mai o nā tana. Wai ti ngā lava nei loi o nā tana. O sa ili lo te mā. Fisioti i ata vita a sa mau pēro na lotu. Se wōs tangata e rofa i ate oe. I lea rofa na a upu, e a rofa i tanga. Fata o te rus fitu whakwas furu, lo iei upu o le poto Solomona. Aua e te tulafo ina lau wō, male wō lau ta mā. Mana iei o le tipi lea. I say, because sometimes you don't know what a friend is. But if you look at the friends that your father cultivated, you know, fa me aua te tūlafo ina lau wō male wō lau ta mā. You see, te mea lei loa tātou pe whawhewhia ona fuare me ta o le wō. Ia se pa ai I wō lau ta mā. Mata mai nā. Thine own friend and thy father's friend, forsake not. Next time you go to a restaurant, see how many people eat by themselves. That used to be an anomaly, eating alone in public spaces. Now it's normalized. Tele tangata o le ainia lato wō I le lalolangi. E me se lalo le tuai ngā society le iai tātou I Amerika. For me le research o le ono se furu pasene o tangata Orange County in o nofo na lato. Ainia lato wō. Nisi le mea na o ilo e malanga I Samoa, Malio Kereti. Tele ta vale o loka I le traffic. Tasi le ta vale, tasi le tangata o lo iai tutonu. O se asa maua ni tato wofa tasi, tolu whalima tangata le ta vale. O pei lava tutuila o Amerika. O reini wo tangata. Whametsu suenga le American Sociology. Amerika lava I o le average o tangata tasi lana wo. True friend. Tasi lana wo. Le talala lena tātou whaita wina. O le wō te whiwha mwhawhaino, le wō ke riso ma peteo. O le wō lea e se le manaia pe a tātou ma manu waini a tātou wō. E me se a whaita wina lea na tātou whaita wina. Fasidi nei le li ai a o tō, o le asa o tō tala o ai au. Whamailo peteru, oil ke riso. Oio le alo le tua soifua. Oio le whaola le lorlangi. It's quite a compliment. It's a compliment. O se compliment a se tangata, you know, na te ilo oi. E oi. O inafu ilava na whaua e le li ila ne kalesia. Whamaila mōri maua mateo. Amu ia oe siona pa iona. Wai lese tangata na tawina atu I a te oe le nā talisa. A o loku ta mā. Me lea o lunga o le nā upumoni o te whawai na ai la pe kalesia. Te tuina atu fo I a te oe ki o le malo. O se mea e te fusfusia I lalo nei e fusfusia I le langi. O se mea fo e te tā lai nei. E te tā lai nei.
uma lava o le parkalafa le nā, o nisi parkalafa le na whai o le tātou whaitau. O talatala atu e le li I ana wō ma le uso o. E o mele teimi e popua ngā ili nisia. Nala na usau e tau ave anga sa la tangata. Na usau e ti ngai. Whamailo lai o lana wō. O te negative a penale li. Tara le ape te ru. Whai le li se. Sawa I se whatu o tala le. Whatu pe teru I lana wō. O te down for pena. Le anga e la whakamu mai umatangata. E fufuta umana whai atu o le whaola lo langi. La whawhiana e whai mai. E ino sia o e to ina ma whasa tauro o e. Le aro. Le tala le li ina whai a peta. Satani e ruia I o tu. Wai le mea le tua e te manau ia I a mea tamata. So fa penale winga o le wō wō foa. So se wō lava e le foa e lo manatu e le se wō le lei le wō le nā. A o se wō le lei a e foa ai una e whamangaloina lea ma e alofa pe I ai. O se whai ngā wō pitu sini le nā o na le lei. Ia. O whanau naunga lava le whai lau. Ia maua ni au tō wō le lei. I le nepa yaso. I le ngata I le nā I a vea foi o tō mani wō le lei monisi. A le lava se wō e tu samaneli. Whelava iai e whai iai suanga le watele. Jesus is the best friend. Le standard le nā tātou e fuanga iai e tātou wō. E ti ngā lamo ne whaalata e tangata whamaileli I o tō manuia. Ti ngā lava o na dinai e Peteru, lana wō ina o Vesili. Tangata se peia o oe lea sa mingo maleli. O tō le li I whamaileli I a Peteru a whaite lofa I a te au. Whanga I a tō mai mamu. It is hard to find good friends. And it's even difficult for you to become a good friend for someone. But Jesus has laid down a pattern, a scaffolding, a template by which we can become friends to others because He has become a friend for us. We can say that our identity is that we are male, we are female. We can say our identity is we are Christians, we are followers of Christ. We can even say that part of our identity is Samoan. But lest we forget an important part of our identity, and that is we are friends of Jesus Christ. Christ is our friend, and we aspire to become good friends to others. Ia o tātou launga le nā. Find out who your friends are. When they fasaseina o tō. Mark is not your friend. Ta umaya ye oe ia mea about you, your Facebook friend. Ia pangale le sau iu whakapalawe. Pangale le pati mai maasi oe pe ai, le mota nasa nasa. So whiwhiri au wō, e leo tangata uma o wō ia te oe. Ia ona whai leo oe mo wō le le mo seisi. Tala muli muli. O te oso atu I whafo, o loo iei se wō, o lewa na maa wō. O loo launga I le, e kalesia lea Norma de Sega. Na maa o onga mai Claremont, I e tausanga e tele.
Po afo I lava suanga o le vatele ia iala ma wo le nai afim na mia se so soani wala au ai o ia foi la nana invitina ia ma ua e serve the board of directors of RHF o tupu fa velavele na tupu fa mavai na loto tu fo ia tato ilesia sa mo to rua e o so tu nei fa for fight to ai mama watu la tu mai no o walu rola ia ai mai foi this is that you watu no fusi is faith out. Oh, it's been a while. Ona na tala mo la fa mai out for me ele le late John ona to rua atu feo ia ele Broadway by the sea to le Broadway by the sea. Taro te mir sa ningo sa wanuia. Ala wingo lo tala. You don't have to meet them all the time to be friends. You can have years and years of relationship and you continue to be friends. And this is somebody when you see, you hug them and you tell them what is heavy on your heart. Ola te talo ia nisi fa pena I lo soifua. Ia stangata o tau sangalu telefilo ai ana lova ai atu lava va ai mai ta mo e atu fusi mai. Ma tau mai role mea o lo tusiro na mafa e lona loto. Ai na yo o pe rua pe tolu. O oe o se tangata mau mea. Afa pe le ni mo fa pe o le masini le nae te fa mo mo ia ia na le sau i fa no manatu le te fetau tu si le fera me felu ngala lo ai pe telu maleli ane lo le leila veleli o Yesu o la na wo o le taimi o le amali o e petero fa me petero te le mana e fa sa tauro o e pe o ne fa sa tauro e nai lo o li o te mana o i lalo lo wow e i lunga o vai ona o la o le li ya tato wo mata ape lo langi le ne vai aso tato wo ma fesili po fea o iai e tato wo moni lava wo e ui lava ina umi tau sanga o tato vala e ufi lava ina tato foa au tangata i e taua iai tato o tato whamanga lo ina tato walofa iai o wani ngalo lo tato o sili o Yesu Kiriso le ala me fero tato le ato toa mapi upa lofa mai pe o ia ia tato. Amen. Le tato fai le nei sami nel pese sami lo pese. Lo se lau lima sku. O ele tupu moni. Oh
whaftai tato o whipese, ui anto le titi lo tonu mela. Paua o tu si fufonga. O te talo i maua pēr o tō malosi. So sani sa mingo lo lo. I stime vai e whiwhi au. Strong lo la whipese. I tapo i ngale nai whiwhi e tu. Ia i manuia tele tato nu. Ta ape malasa lau i ngā ruenga o ni vai aso. Tato whai o le tau. Let us pray. We've come to the end of our worship, and the message is clear. We ought to look for friends and challenge ourselves to be good friends to others. We thank you for your friendship, Lord. We thank you for who you are to the faithful. O mato wo i si ui o le nei tapo inga. Fata waala o ona. O mato lafo se o tu pea le mana o lo wanganga pa ia. Na te musuina le winga moni o fionga i o mato tangata. La mato tu ua. Ia tu mamai o mato lunga le lofa tu no tele o Yesu Kiriso. Lofa mutu vale o le tu o te maa. Me mafutanga le motusia malo wanganga pa ia. Ia i mato le malau whanau whatutua i le lololani. Nei masa umai o i le whapapau, whapapau lawa.